Banang pensyai susu ya kipai ba halor kajing temu jong ngosor kar pedeng ban rading khongno ya kajing pang tuberculosis lening kala juti pai ba kum kajing pang TB kabalong lengba jong ka Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan bagi pai ba habaro goi keri India kini rap ya kito kibayo ya kete kajing pang ka office jong district tuberculosis officer Rebhoi district henne kasengi kata ka khatwai tarik Orissa warjar arpuar kala penlong ya ke program ka bakerpang ban pensung thu pai ba halor kene kejing temu berkathong jong sorkar pedeng ya kepala penlong ha conference hall jong office Deputy Commissioner ke Rebhoi district kumban supen pau bagate ke PMTB MBA kedi kathong jong sorkar kemi balawan ra syakmat nak banta banirap ya ki papang TB bat khamtam mi kinong sengsenong jong kari India barok awai bakindan bentalang nadu kinong mi khmat ki officer kinong bei pisa ki bahe syakito ki bayo ya kene kejing pang ya kabala peli pajba dak presiden jonggari India ka Drupadi Murmu haga khandai terik unailar arhajar arpuar ha kene kasngi la yudon langru UMLA jongga jirang constituency uba sostena sotun nangta uba RKBQ ADC jonggari Rebhoi district u Dr. M Mauri ubadi state tuberculosis officer nangta i Dr. E Kalwing ibadi district tuberculosis officer i Dr. MN Marak ibadi MNHO governor house bat kiwi-kiwi officer na ketanat ka koi kya hakene kesini na kaliang jong ba sos tena sotun ubari UMLA jong jirang constituency ula perbenaru baun ay kejingirap kumba shipo hajar kapisa man la ubanai kumba lais nem lanter na kabanta shipo ngot kinong pang TB hajirang constituency kum kejing tenrong lem pat kejing ay mansim yaki bakin mi syakmat na kabanta kejingirap yaki papang TB for each and every patients. I know that the health department is working very hard to eradicate any type of disease, especially from the government, which have already started many programs. And I know that many issues will come out, especially with the stigmatization, like in the olden days, like when first the detection of tuberculosis. We know that people will always reject to visit or look after those patients. And I remember when I was a small boy at the time, one of my neighbor is suffering from TB, and many of the neighbors, they are reluctant to meet, or they just don't want to meet the patients. And I know of what makes me at the time that I almost four times a week I used to go and visit that patient, encourage, and that is the habit. So what I mean to say is that any disease, whatever type of disease, as Dr. Mauri has spoken, the encouragement. So it's the duty, and we have to call for us the duty to work together, and we have to collectively take the responsibility to work together, not only from the health department, as responsible citizens. So as we have here all discussed, and with this Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, welcoming the donors to help the patients, especially when as informed that many. Prime Minister Jungi, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, ula shimkarai ba ngin pendujat ya kejimpang TB eliminate ya kejimpang TB nakari jungi hakasnam arhajar arhusan kata kumut sansnam shwa jongka jingrai jongka perthai brokwe ban pendujat lane eliminate yang TB kepada kasnam arhajar life home te kumbang itip makari India kadai kawai negeri bagi contribute bagi dan buntam ginong pang TV
naka arfun riulak ki bapang tibi haka sisnam hari India ngamut banong naka sispak lak inong pang tibi lani 10 million inong pang tibi hari India arfun riulak kidai na po hari India kata ngamut palat yaka si benta naka sau benta dia na pedeng kini ki arfun riulak pat approximate sau lak ni doe ya ke jing em joki haka sisnam wat hastiat jungiru anong ti ba nakasau haduk san hajar sisnam kinong pang tibi bangi notify bangi diagnose 100% hajar arway ki kla kata kemut la kumno arspatam haka sisnam ki yap tang hastiat jungi perhat hastiat jungi keberit kadang yap haka ni kerkom kadai ke ba ngihab perhat jengai ti hak ju kerkom ke sarkar India apa kejingalam jong Prime Minister ketip bahai kini ki burden berkhait bengi fees dia nata kedau kawan kini ke program Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan kabamut kedai ke community support for TB patient kejing dan bentalang jong kipat nong song kumnu ban nyerap ya ki bapang TB nomor ba hoi kejing pang TB mensyang ong kedai kejing pang jong ki beduk Nai kejing sya mentah kam tadi kumta nomor buat kibam duk ru yo hi kini kejing pang nomor kelong malumala ke spread ke seriam ya ka covid nemba ka jingring mensiam ya kal air badan kini kinyang ke tibi ru kalong kumta hi dia tangba kalong no ba tibi pat lapio yu kinyang mentah kesi ke simpor hadu nriu hadu pratio bakidak kisin kin pau syabar ti mentah kejing kalong ba kumnu kenin wan syakata kejing penduduk jat ya kini kejing pang nomor kadai ke ba kemdai ke besuk kan penduduk jat ya kita ka ya kini kejing pang tibi ti dena ta kedau na pedang bon ki program bangi lale mentah kawan sekali ke program ke bong tibi Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan kabala launch da prime minister da ka presiden jungi hi haka khandai tarik benai bala dep September ti hapo kani ke program lakhot subha ikinong song jong kari India khamtam yikitu ki bala badan kala kum yaki wat ya ki corporate ki tra jong ki karkhana ki bahe lane ki businessman ki bahe lane ya ki representative ki MLA jungi ki MDC jungi ki minister jungi wat ya ki priupat baru ki officer ki wat ki nohikai school nan baro ki badan kamon kila banwan syakmat ban yarap ya ki nongpang TB hoi ke sarkar India hak jing sya na kaliang jongka kala le ya ke banyarap handiat lagi nongpang komisi ong no fitip baro ba manlau nongpang TB hadin ba pila diagnose ke kes pinap ayo account number jong pi hak itu ki staff jongi nangta manlau benai pio ya ke pisah san spak si benai ya kini ke ba should transfer directly ke account jong pi mensyang akan mau ngisi ai tak pisah Nilai mentah lah khamsuk sibun nomor baki should transfer direct syaka bank account jong pi ti tang kani ru ngiso bangin net hi syaka jing penduduk jat jaga jing pang kani kampat biang tina ta kedau ka sarkar India kala sim sa kani kerai ke program akaba la request ikipat nong syong banjadan bentalang akajing rap yakini ki bapang TB hoi kejing tu ka dei banyarap nilai kejing tu ka bakham kong san kalong kumnu ban penyajan ikibriu baro syakinong pang TB na balai banginam don syuk kata kejing super hapangi pang TB kejing pang TB kamne kejing pang ka bangi dei ban sole rai kamne kejing pang kada bangin ska ka ba ngim dei ban yathu briu kejing pang TB kejing pang ka ba manu la ban yo dan kamdan kero yanu la ban yo khulung ki khna kitemen ki yo tena ta kada amdan kam man rai na mala dai le rai le ngiburi kata nginawan ra kejing sniu hoi kejing thu ka dei banyarap nilai kejing tu ka bakham kong san kalong kumnu ban penyajan ikibriu baro syakinong pang TB na balai banginam don syuk kata kejing super hapangi pang TB kejing pang TB kamne kejing pang ka bangi dei ban sole rai kamne kejing pang kada bangin ska ka ba ngim dei ban yathu briu kejing pang TB kejing pang ka ba manu la ban yo
dan kamdan kero yanu lawan yo khulung ki khna ki temen du yo tena ta kada dan kam man le rai na mala dai le rai le ni buri kata ngina wan ra ke jing sniu da ka bangi pen priang yo to ke jing pang tena ta kada ngini ban chakmat ti na kata kada ka ni ke program kan yarap lu man wan ra ke jing jan ha pedeng ki nong pang tv bat ki pai ba nong shong snong da ka bai dan bentalang da ka bangi ya yarap iwe bat ke jing yarap ka ba sarkar ka bu menta kalong ba ngila unu briu unu ka industries kinu ki MLA ki MDC ki minister kila ban jet hi kat nungut ki kwa ban yarap angut laingut sangut ne chipongut ne arpongut ru te ndai ka kumnu ba barchu ainuk sa pi apo agi benta jo ka state jo ka India jungi kadan kene ka apps kene ka nikshe mitra ki ong kene ka apps kalong kum ka jaka ka ba fi register la de ke Jutrai mentang nga kwa ngai nga tips pang kene ka program tenga kwa ban yarap yano tenga register la dia ha to ka apps hadian bang register ha to ka app ya ki kerteng jonga ki detail jonga ber khoi bang kwa ban long way na kita ki nong yarap kilane ki donor ya ki nong pang te ka to ka kerteng na pok ki district lane ki state ki ui ka kerteng jong pi yang tu ba piwan sakhmat ban yarap te kin sa phone ya pi kin sa batai pi chipang kene program te pin sa kelalong ke salok kelalong kinong aji ngarap kila ban kili pi kat nungut pi kwa ban yarap kinong pang kemut kala kemon jong pi kat no pi kwa ban yarap te nang ta kinong pang pat kini ban ai ka consent kin mau kata kati badan kampa nomor pi ngim kwa ban le lendet ye kinong pang kini ban tip ye ke jikmu jong kene ke program